ndabasuhuje kandi ndabifuriza kugubwa neza mwe mwese mukomeje kubana natwe. Amakuru ni menshi dukomeje kugenda tubagezaho murabibona, kandi ndabashimira yuko namwe mukomeje kubana natwe mukora like mukomentinga, rwose mbabwa ntimukomereza muri abantu b'abagabo. Kandi ndashimira abantu murimo murakora sabone uko muhageze aribwo bwa mbere. Ndashimira abantu murimo murasharinga bimvuye ku mutima, ndababwira nti ntacyo nabitura mwebweho uretse kubabwanga Imana ibampera umugisha. Tugarutse mu makuru yacu rero, aho imirwano ikomeye cyane ubu ngubu abahungu ba Wazalendo na FDNB FRDC bamaze gutera amatako Kamanyora. Imirwano yakomeye ku buryo ubwoba bwamaze kuba bwose yuko bishoboka yuko iyi ntambara ishobora kwahita yambukira Kamanyora igahita ifata mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ati urabihera he? Ndabihera yuko ubu ngubu imirwano iri Kamanyora, u Rwanda rwamaze guhita rufunga umupaka wa Kamanyora, kandi muzi neza yuko ariho hambukiraga babarwanyi binjiraga baza ahangaha. Ibintu byakaze rero, ariko mbere ya byose yuko tuva imuzingo yabyo tukabisasanura kamwe ku kandi, reka dutangire dutya aho dutangirana na Colonel Nanga yemeza yuko ngo azaba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No, it's a serious question. Yes. Would you like to be president? This is not the matter. Would you answer the question for me though? Yes. Just so I understand. Yes. I'm a Congolese. I have the right to become president. Would you like to be? It can be, and I will take it as a responsibility. Yes. Do you believe you will be president? I will be. So I'm talking to the future president of DRC. Aha, ibintu birakomeye. Colonel Nanga rwose munyamakuru ati wumva uzaba perezida? Ati yego. Atariko ikibazo cyanjye nkubaza kirakomeye. Ati ndabizi kirakomeye. Ati none wumva uzaba perezida wa Kongo? Ati yego nzamuba, mfite uburenganzira bwo kumuba. Ariko se namwe mudukurikiye mukabana natwe mubona perezida koko Colonel Nanga yamuvamo akabamo perezida w'iki gihugu, cyangwa ni bya bindi by'umushonjuro utarya abandi bagarota ari ku manywa y'ihanga izuba riva? Mperuka Joseph Kabila ariwe wari urimo urashaka kuba kongera gusubira ku ntebe y'ubuperezida. Gusa ibintu ntabwo bishobora kugonganisha abagabo bombi, cyangwa ni bya bintu by'agahezo nk'aka konvayeri kuri vora kugira ngo yemeze isi yuko afite ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu. Nubwo ndeba imikino irimo iranga ikabajabuka. Tuvuye rero kwa Colonel Nanga, reka twikomereze aho intambara ubu ngubu ikomereje muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Kamanyora, Katogota. Nabonye ndetse hari n'ibinyamakuru byatangiye kwandika ngo Rubarika ngo yabaye tombe, ariko iyo Rubarika nta makuru y'ibihuha. Rubarika nta hantu yagiye, Rubarika irahari ni yose, ni ya FRDC, nta nyeshyamba n'imwe iyibarizwamo. Iyi bice nka Ruvungi biri mu bice bya FRDC, ahubwo kugira ngo ubone ukuntu ibintu byamaze kuba bifata urundi rwego rwo hejuru, ndetse intambara ikaba irimo iragenda irushaho gutumbagira ijya mu yindi ntera. Muzi neza yuko umupaka wa Bugarama Kamanyora niwo uhuza u Rwanda na Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mupaka u Rwanda rwamaze kuwufunga. Kubera iki? Birimo biravugwa neza yuko hari sabasaba yarashe irasa ku butaka bwa Kongo ariko iparitse ku butaka bw'u Rwanda. Sabasaba sinzi niba murimo murayimenya iyo ariyo, ariko ni ya modoka iba ihetse ibintu by'ibimisire byinshi ku mugongo wayo. Iyo igiye kurasa irabizamura ukagira ngo ni nka ya Fuso Fighter iba igiye kubenura amabuye. Ubwo iyo Fuso Fighter igiye kubenura amabuye mwabonye ukuntu izamura kesariyeri. Sabasaba rero ni iriya mashini imeze kuriya. Bikavugwa neza rero ko hari imashini ya sabasaba yarasaga ariko iparitse ku butaka bw'u Rwanda ikagera sa muri Kongo. Ibi rero bikaba byatumye habaho ikikango cy'uko Kongo nayo ishobora kuzamura sabasaba zayo, cyangwa ikazamura indege yo nta mikino igahita itangira nayo kubombarida ku butaka bw'u Rwanda. Iby'iyi mirwano bishobora kurangira mwaratangije intambara muzi ngo irimo irerekeza Uvira, bagahita umushoferi wayo agahita akatavora, bagahita bayikatisha bayerekeza ku butaka bw'u Rwanda, ibintu bikazamba. Kuko uyu mwanya wa none niba ubona yuko bamaze gutangira gufunga umupaka, uyu mupaka bawufunze mu gihe ejo bundi ari wo wambukiyeho za kamyo. Uyu mupaka bawufunze ari wo wifashishwaga mu kwinjiza ibikoresho ndetse n'amakamyo atari make. Si ubwa mbere uyu mupaka ingabo z'u Rwanda ziwifashisha mu kwambuka zerekeza hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, ni ubwa kenshi. Ariko kuba bawufunze ni ukubera iki?
ni ubwoba bafite yuko mu gihe Tshisekedi na Kagame bari Washington ikaramu ishobora kuba irimo iravuza ubuhuha, ariko na za sabasaba n'amamisiri arimo arakorerana mu bicu yambukiranya imipaka. Ni ukubihanga amaso rero tukareba tukabitegereza. Gusa icyo nakubwira kuri iyi Kamanyora, ingabo za FARDC zamaze kuba zivugwa yuko zamaze kuhakandagira, ni uko ejo mu masaha y'umugoroba aribwo General Sultan Emmanuel Makenga yahavuye shusha itabona ayabangira ingata yirukanka asubira i Bukavu, nyuma y'uko Wazalendo yari yamaze kubimenya igatangira kurasa no kubombarida muri zone yari aherereyemo. Kubw'amahirwe ye ikaza kumuhusha akahita ahunga. Kandi ahangaha muri iki Kivu y'Amajyepfo hano Kamanyora Katogota, amakuru ahari yandi ni uko General yamaze kuba afatwa, hakaba hamaze kubarwa yuko inyeshyamba za M23 zimaze kuhatakariza imodoka zigera muri 20, bamaze kuhatakariza abarwanyi barenga 100. Ubu ngubu Kivu y'Amajyepfo muri kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri itariki ya 3 turiho, nibura barimo barabarirwa yuko bamaze kuhatakariza abasirikare bayingayinga 100, n'abasirikare bakaba 600 nibo bamaze gupfa. Ni mu gihe kandi muri teritwari ya Fizi amakuru yerekana yuko hari abasirikare bagera kuri 600 naho bavanzemo Twirwaneho, Red Tabara ndetse na M23 basabye ubuhungiro ku ngabo z'u Burundi, ndetse aho Abarundi bavuga yuko bamaze kububemerera ariko bakaba batari bubinjize ku butaka bwabo, bakaba ari bubajyane Kisangani nk'uko n'abandi bose bagiye bahunga bitanga mu maboko barimo barabajyanayo. Imirambo yo ni myinshi, imodoka ziratunda zijyana Bukavu, ndetse bivugwa yuko Makenga rwose ibintu byamaze kumurenga nawe. Wazalendo yari yizeye agasanga ihabanye kure, niyo arimo arabona uyu mwanya wa none imirwanire yari yiteze kuri FARDC agasanga yarahindutse. Ariko hari amakuru y'ibanga nkikurikirana ntarafumbura neza avuga yuko izi mpinduka muri kubona ziri kuba ku mirongo y'imbere ku rugamba ni abasirikare ba Tanzania barimo bararekekesha, ngo barimo barafatanya n'abarundi bakambara impuzankano imwe, ubundi ngo bagakora akantu. Abasirikare ba Tanzania baguye hariya, umva ngo bagenzi babo barimo barabahorera ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu mwabonye abahungu barimo babakata imitwe, barimo barabakata amaguru, ibihimba barakomeretsa, umva ku rwego rwo hejuru. Bikavugwa neza yuko rero Tanzania ifitemo akaboko, bikavugwa ko Afurika y'Epfo nayo ifitemo akaboko. Ariko Afurika y'Epfo ikavuga yuko nta barwanyi ifitemo, ahubwo yo yasapurayinze ibikoresho, mu gihe Tanzania nayo yasapurayinze ibikoresho n'abarwanyi, bakaba bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Rero icyo bari gukora ari ukubaga nta kinya, barimo barabagira ibisiga icyakora cyo. Gusa mbwira M23 ntipore mwihangane, mwabonye ko rezo sosiyo zabo zacitse umugongo nyuma yo kubona ari amavideo arimo aracaracara ku mbuga nkoranyambaga. Bahonze babaye nk'ibisusa byakubiswe n'umwuka, baruciye barumize, kuko nta yandi mahitamo yandi basigaranye uretse nyine kwemera no guhebera urwaje. Reka mbashimire rero mwe mwese mukomeje kubana natwe. Gusa kimwe mu bihari, nubwo bino birimo biraba, mwabonye abantu bapfuye bashize, izi ni intangiriro z'uruhara. Ubu iyi ni doti barimo baritegura doti. Ubukwe buzabera Goma na Bukavu, mu byitegure ho hazaca uwambaye. Muravuga ngo mu kwa mbere ngo hapfiriye ngo abasirikare ngo hari umuriro, uzahakira noneho njyango uzaba umeze nka wundi wo ku munsi w'imperuka wo gutwika Sekibi n'abakunzi be. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.